Umduduzi Mnisi otyholwa ngokubulala uLikhona Force owayeneminyaka eli-14 ubudala waseRoodepoort uvele phambi kwenkundla kaMantyi yaseRoodepoort ebutsheni banamhlanje. UForce wanyamalala phambi kokuba kufunyanwe umzimba wakhe ucwiyiwe kwaye ulahlwe kwithafa elivulekileyo kummandla ekuqaleni kwale nyanga. Ngethuba lenkqubo emfutshane yenkundla namhlanje kudizwe ukuba umrhanelwa ebeke wagwetywa ngaphambili kwityala lokuzama ukubulala nokuphanga elaqala ngo-2007. Ityala limisiwe kwaye liza kuthathisa kwakhona ngomhla we-18 kule nyanga ukunika umbuso ixesha lokuqokelela ulwazi oluthe kratya lokuphikisana nesicelo sebheyili ngakumrhanelwa. Kwelinye icala amalungu osapho, amalungu oluntu kunye namatshantliziyo amemelela ubulungisa ngakulomba. Ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela, umduduzi Mnisi ongumsolo eceleni lokubulawa kwentombazanyana ebeneminyaka eyi-14 ubudala uLikhona Force owatholakala ehlathini eDurban Deep eRoodepoort. UMnisi ukhalelwa ngamasongo kaSigonyela ongumsomluko njengoba kubika ukuthi unerekhodi lobugebengu. Phambilini uke wabekwa icala lokuzama ukubulala nokubamba inkunzi ngamacala awenza ngonyaka ka-2007. Khona manjalo ngaphandle kwenkantolo umphakathi ububhikisha ukhala ngokuthi uMnisi akangadedelwa ngebheyili bephethe izinqwembe ezibhala ukuthi Justice for Likhona Force. Kanti amalungu omphakathi athi okuzwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi umsolo wasendaweni bathi bafisa ingalo yomthetho yenze isibonelo ngalo msolo angayitholi ibheyili abolele ejele. Moshimane a bolele mo jele no bail ke sa re kopang ya ka re na le bana ba basetsana re tshaba go ba roma le go dishopong ngwana age e kana gore a tlhokofala ga botlhoko jwana ne re no bail for Moshimane o no bail South Africa phambili nge-ANC phambili nge-EFF mekhatlo yotlhe e meng ka mo e tlo go supportang phambili. I'm here as a man to support the family, to support the women, to say not in my name. All I want to see is justice served so that the child can rest in peace and the family can have a closure, because of if justice is not served, the family won't get justice. So we want to see the court running around, making sure they mustn't mess up like they did with Omotoso's case. We don't want to see the repeat of that. If it's the right person that is being arrested, let him face the consequences. Njengomzali onabantwana abasebancane sifisa ingalo yomthetho ikhe yenze into eyawuthi isijabulise sonke singabantu boMzantsi Afrika, kubonakale ngecase kaLikhona ke kubonakale into eright, izaphula imithetho ke nazo zothuke ngalo lelityala zibona ukuthi azinawuphinda ziyenze into enje. Sicela ingalo yomthetho idlale indima eright ngalo mntwana, ityala makucace ukuthi kwenzekani ngalo and nebail besingayifisi. Enkantolo umbuso ubusucela ukuthi lolu daba luhlehliselwe izinsuku eziyisi7 ukuze kuqoqwe imininingwane eyanele yokuphikisa isicelo sebheyili esifakwe nguMnisi. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguNobuhle wakwa